त्या मिटिंगेच्या अनुसार वी विल एन्श्युअर दॅट अ प्रॉपर प्लॅन इज देअर फॉर द फोर्थकमिंग सीझन फॉर नॉर्थ अँड साऊथ गोवा in terms of the type of police, numbers of police and कितें जाय तें. And as far as Touts is concerned, I think SP Nidhin Walson right now, along with my director, is moving on the same lines to ensure that the illegal touts are caught. तुमच्या नजरेन समज आयले जाल्यार सुद्दां म्हाका सांगात. We will ensure that action is taken. पण ऍक्शन घेता तुम्ही फायन दिता मागीर फुडें कितें ते पत्ते मागीर येता. तुम्ही म्हाका तेच विचारलें ताका आमी पयर 50,000 फायन लायली. 50,000 फायन जातकीर आमकां आयलें की 50,000 कित्याक फायन काडटा ताका. तो इलिगल आसा तुमकां परत ते सांगता वी हॅव ऑलरेडी प्रोमोलगेटेड द नेसेसरी ऑर्डर्स. ऑल वी नीड टू डू इज एन्श्युअर दॅट एक्शन इज टेकन. थोड्यो दुरुस्ती जाय इन द एक्ट where the tourism act which will come in the forthcoming assembly session will have all these teeth to also ensure that further action is taken and police are getting more provisions to act under the CRPC or IPC of the. So these touts are only in Kalangut? These touts are only in Touts are Kalangut? throughout Goa. Touts are everywhere. And Kalangut being a more tourism belt, touts are found there. पणजे आसात, पणजेच्या कजिनो कडेन आसात, मिरामारूय मेळटले, सावथाकूय मेळटले. पण मोर प्रॉमिनंटली थंय दिसता की थंय सगळे लोकल टुरिस्ट थंय आशिल्ल्यान सो वेरेवर द टुरिजम इज मोर दीस टायप ऑफ थिंग्स आर समटायम्स ऑन द रायज वीच वी नीड टू हँडल.